mameli angifuni ukuthi vele indaba lesibe sithonisa lena ngifuna umntanami mama ufuna umntanami uyahamba mamela masacomele ngapha mamela mama ufuna umntanami ngifuna umntanami awutsheli lokho angutshela ukuthi umntana wakho my brother relax puti lingali my sister my sister Sigo machine, nunca tata say stay calm. Don't the machine, the 3 keys or the 2 piece. Forget no matter the kitchen. Them pillow is a Costa, go get nama Ulster. sanibonani babukeli bami bahle emakhaya ubheka again bafethu njengenjwayelo it's your boy bafethu Rich Ntona Sekasi Ntona Macry nice bafethu niyazi bafethu ukuthi mangilapha mkwenu khona ukhalayo khona ubhalile bafethu khona ufuna ukusizwa fandaka bafethu ngibiziwe lana emakasana mabrado yangitshela ukuthi udlele isitabani bafethu so mina ngazi ukuthi leso sitabani leso besipretendela uma brother okanjani but kuyenzakele bafethu so ngifuna ukugijimela khona ngizwe ngayo ma brother ukuthi kahle kuyenzakalani bafethu Rich Nation TV njengenjalo bafethu ngakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu ngincane nonke lapha emakhaya tha bro Prince unjani ngimnanda Thamuna ngimnanda Tham ukhuluma no Rich la from Rich Nation TV ne ngila cause ngithwele email ubhalile vele yimi obhalile Tham usibhalele mfethu uthi kuyenzakalana Tham Tham yazi kwenzakalana shimela kunomama siyabo okay so mama sinomacalanyana engamvisisi westabani manje lo macala akhe from dala ngamvisisi yabona from dala vele ngambuli mfana lo so vele na kunjalo badala uyehambe badala ne ngathi ngibuye emsebenzini ngelinye ilanga badala ngathi ngifika ngithola unduda lwawe esitabani lwa busy nomfazi wami and angithandanga endlini kwakho badala ubusy nomfazi wami ubusy yanginyonga lo mfana lona hayi badala vele ngibona nje wareacta kanjani Tham babona ubathola kanjani ngizothina umfazi uvumile umfazi uvumile azange umbamba bambe lesitabani ukuthi kahle kuyenzakala isitshayela angimchayi mina amiga azawumshayi hayi bijam umbone life ashaya ndoda lo mfazi wami vembi yabona nangakukhombisa dele bemchayisa zona nawe ndoda hayi bijam nesibindi mfethu okay njengoba mina ungibizelana ufuna ngenzeni bijam ndoda mina mfuna umntanami ngifana ufuna umntwana umntanami mphume esuku wena uhlala khabomeli imeli ihlala ku imeli ihlala na manje kwamanje silanda kuphi imeli ihlala la iduze uhlala la e6 uzwakala kuwe ngokulala kuphela uzwakala kimi ngokulala ngamanye amalanga usanokuza azoklina fe mfana unesibindi mfana wamiyekela mina ngizathini oba vele umfazi uvumile amara kunzima mfethu sisicove lesikhathi mfethu singadli lesikhathi ngithola sivaye siye kuye siza ukuthi uthini mara before siya ngifuna sela epasini sibambe icall nyana simfone siza ukuthi uva then sihlangana naye friend ngalo simlande mpintsha yo angeke phela Prince skipani bafo hayi vele yancengeka mdala vele inhliziyo yami ifuna ingane inhliziyo mdala manje kwenzeka lokho angikufuni ngifuna umntana manje ilamanqa manje mdala umama uthi somthola ngaphi umama samthola uhlala la mara nangu la ngaphandle uhlala ngaphi uye lona my sister hello my sister kunjani ngiyaphila nami ngiyaphila my sister ngicela simele ngapha emthunzini manje ngiyashisa ngicithani namakhamera my sister shoot impilo ka my brother impilo lo right kodwa ma camera waqina relax my sister my sister relax ngicela umele ngapha my sister nami ngi right mina igama lami Rich from Rich Nation TV na ngihamba nobhuti la
sister ngabe yamazi ubhuti Ngiyamazi ngibaba mntanami. ibaby daddy yakho Yebo. okay my sister ubhuti la ngibhalele like ufuna ukuthi solve something yabona singakhona ukumupha nje 10 minutes ukuthi achaze ukuthi size ngani la ekhaya Hayi akulante khona akulante lichaza. asichazi lutho my sister Hayi angeke lichaze. what if ufuna ukukhiphela amalobola ngicela umelelana my sister ungasali what if ufuna ukulobola lo baba Ukulobola vele uzonlobola kodwa kuchazwana. miyekela chazi ngulobola amanyala la wena ubuwenza kwami uthi mina ngenzini ngawo Hayi wapha khona amanyala moyenzile. ngichazela manje ula makhamera la ukuthi wena nalomfana lwa wesitabane wenenzani kwami Umngani wami lwana umuntu. umngane wakho kulalayo wena mama wena mamela la ungamchayi ba mana my sister ungamchayi my sister mamu mamela amfuni ukuthi vele indaba lesibe sitshonisa lena lemfuna umntanami mamu mfuna umntanami uyahamba mamela mayisacomele ngapha mamela mamu mfuna umntanami awutsheli lokho angutshela ukuthi umntana wakho my sister my brother relax puti lingali my sister my sister no relax my sister yini kanti yini wangakhuzeki my sister asalimelana mela ngapha my sister khuzeka my sister khuzeka nakushaya mhloniphe my sister okay fine mina ngicela ukubuza kuwe from a side yakho my sister ngiyenzakalani la between wena nobaba isitabani sona siyenza kusingenaphi isitabani la my sister wena ungichazela iside yakho ungani lo muntu umngane nami ngiphila naye umngane wakho phila naye yebo manje ubaba uyangitshela ukuthi ukubhacile unitholeni phezulu kombhede naleso sitabane beniyenzani mama hayi ebehleli nami bengihleli nje ehleli phezulu kwakho mama ebekhululile yebo phela mangikhululile bekakhululile yebo wena mamu benhleli my sister no mina ngifuna ukunderstand uyahleka my sister ijoke angeke ngihleke ijoke lento le ngento enjalo manje mina my sister ngiyabuza mina ukuthi kahle wena ubhuti makakuthola uhleli nalomngane wakho esitabani ukhumulile bekusuka kenzakalani mama umngane wakho ngithi yebo umngane wami wayendlela nikhumulile ke sebehlelo ngoba kulanto efikayo kimi naye ayikho mara uyazi ukuthi ifana nami liyavuka alivuki ngoba likho liyavuka alikho isitabana alikho ulise njengami nje ngimkhanyele ngizibonela usisi wami uzibona usisi wakho endoda wena namandu zakuchaya seshayana iseshayana for in my sister marapeka ne okay fine mina bengingekho ngithi and the way angitshela ngakhona my brother uyasho ukuthi benikhumulile aphezulu kwakho and uma brother wazi ukuthi umngane wakho owesitabane yeah just bedlala nje phezulu kwami bewadlala abadlali oh okay manje bekadlala phezulu kwakho ekuqaleni benihleli nje kuphela yes besihleli ngoba ngibona ukuthi akulala ukuthi ufana nosisi wami ufana nosisi wami yeah ufanana nosisi wami mangibheka bengakubamba bengakuthinti nje loba ngaze bamba ngiyangicabanga yena ucabanga my brother yeah uyavuma ukuthi bekakulala akubamba ulala ngane ngelalutho wena my brother relax my brother my sister ngicela uhlale elayinini yakho ne urelax because lento uyenzile i-wrong right regardless ukuthi umngane wakho okusala isitabane sisuka from MGTN ngithi so nje my sister wena uma ukuthi nikangile naye ecolisa ukubhutiza sichubeke nempilo buta sicolisi la mfuna umntana amahambe nakwami namhlanje mawufika uthatha into zakho amathanga nibhego akho la ufike la angiyindawo ngingumama uyamxosha ufike kwami uphethe amathanga nibheki ibhegi wena uyazi ngami amathanga nibheki athathe yonke ahambe ibhegi wena ithatha kahle uyazi ngami angiyindawo nami
nje ngeza ngawo. Iphelile iswena wala zingama Angiyindawo. Awindawo masista. Bheka mamela. Wena uthi awindawo mara ubhuti sekathatha idecision angithi. Wena kusho ukuthi wena masuka la uyohamba uyohlala nalesitabani sakho. Ngizoba ngibuya ngizodanela kuye. For in my sister. No, my brother uthi yena ucela umntwana or if wena awufuni nomntwana uzochubeka asupport umntwana mara wena uphuma so aneke usablome na my brother. Makunjalo. Umntwana ngoba makunjalo kamtholi umntwana. Akamtholi? Kanjani my sister ngoba ibaby daddy my brother. So if mina simayisithi ngangikhambe lokwami konke. Okuyini? Ngithola konke. Nomntwana. Konke nempahla sazithenga siso ngithola konke. Yes, impahla ungasithatha akunankinga. Mara umntwana ka my brother naye ngithi 50-50 kule ndawo. Ngikuthola ungenangani. Mamu ufikela uphethe amachani ibheki uyazingaba. Manje isikute sakho my sister. Ngikuthola ungenamntwana, umntwana ngazingaba. My sister isikute sakho awuthelwe yini? Isikuta ngisakhe. Isikuta sakho my brother. Isikuta isama mara isikuta lesi vele sengicaba ukuthenga imoto ngoba ngiyabona ngathi nangazitholela ipholunyana. Athi ufuna ukuthenga imoto? Uchiya isikuta. Ngichiya isikuta lesi ambruzela nazo phela sesenza ukuthi umuntu amfikile. Wena into yahamba. Or my sister udlisa isitabane ngoba my brother uhamba ngesikuta. Esathini ngakho. Yeah, yena kunemoto ingcane isitabane sinemoto. Sinemoto isitabane? Yeah. My brother yabona ukuthi isitabane sikudlela ngoba unamoto uthengise lesikuta mpetshama. Wena my brother no ngamshaya ibhuti ngamshaya uzobotshwa and ejele aneke uphume. Wabotshwa aneke uphume ejele. Wena kwami my brother Angiyindawo. Wena mamu kwami ngizakuthi lesi sikuta nje khona uzothenga imoto khona uzohlala esayidini. uthenga isikuta sakho. Wena ukhaliswa ukuthi wena ushaya umoya ugibela isikuta kunokuthi isitabane sikubambisi okuyaphephetha. Obvious. Nona mpahla ngithengela zona nje ezivulekile masihamba ngesikuta lokho ehamba kuphephetha emuva. Khamba kuphephetha. Manje my brother yayizindaba ukuthi wena ufelani. Isitabane bathi sihamba ngemoto wena ufela ukuthi awuna transi umbulalisa imoya esikuteni mpentshe umntana baba. Abona imoto lenza ithenga ngeke ayigibele iyagibela umntana nami uyahamba empilweni yami. Vele yami nayo isiphelile khona. Eyami nayo iyahamba. Mina mfuna umntana wami ngihamba. Imoto ngizayithenga isikuta lesi ngizasithengisa ngithenga imoto ezawugibela umntana wami ngitshela yena umntana wami lo empilweni yami angisamfuni. My sister my brother uthi yena right ngawe empilweni yakhe asishifteni ufikile umnikazi esikuti yasithatha boss wami lo boss wakho. Okay my sister umzila my brother ukuthi uthena ngithi my brother uthi yena ucela ukuthi wena uphume so umshayise ngomoya and then uzocontinue nempilo yakhe mara uzicelela umntwana. Mawuthi wena awufuni ngomntwana it's fine le ndaba sizoyise icourt isitshela ukuthi siyenza kanjani ngendaba yomntwana. Mina ngomntwana kangifuni naye. Ngangcono ngisigcina umntwana. Okay uzohamba uhambe naye umntwana. Mayethi kangiphume ngiyaphuma nomntwana nami. My brother uthi akafuni nomntwana so njengoba nonke ningangisana nifuna umntwana it's fine. Mina le ndaba lengizohamba nawe Bhutiza siyele kuma social worker sikhulume sidiscuss le ndaba yomntwana sibone ukuthi silungisa kanjani. Hayi kuhle lokho mdala. Ku right. Ngifuna umntwana. Happy mntana. Khona lapho ibambe kuhle. Okay my sister siyabonga isikhathi sakho ne. Ungachubeka my brother uthi wena nani nizohlangana ecourt lokuthi umtsholo nani ichayile ungachubeka nesitabani sakho yabona. Hayi sizobona ke ecourt bazofika bethini kodwa. Thank you siyabonga my sister. My brother uzwile my sister sikhulume nayo my sister akafuni nix ngawe my brother akafuni nix ngawe. Manje my brother mawuthi isikute sakho sesihamba kahle kenzakala nesakho noma uyasishasha. Isikute lesiya ngesami. Uboss wami lo ngisebenza ngaso isikute lesiya. Uboss wami. Omnikazi wesikuta uye. Kufanele udesami ngoba akasigibeli. Just uyasibona ufuna ukusizwa.
ufuna ukusiza mara sona sikuda ngisabo esakho. Eh. Okay my brother, ayifele njengoba mfethu sikhulumile naye uzwile ukuthi sizwana ngokuthi le ndaba soyiceda vele ngama social worker cause omunye ufuna umntwana nawe ufuna umntwana ngithola, so right ngalokho nalapho right right vele umntana lo ngiyamfuna vele nama social worker la umafile hayi sacela ngizibambela mathupha ngizambulala ubani my brother ubulala ubani yini my brother no my brother ungayenzi umntana lo ngwa uzobotshwa ngidililela alisabi tshela lizobotshwa lini anamaphepha akangamaphepha lo mbona so ubani okay manje wena ufuna ukumbulala ngoba kanamaphepha ufuna ukumbulala nokuthi akanamaphepha wangena la ke vele amaphepha angaphitha abhadelelwa yimi lebhuda lekuza umbhadale ajampezela aceda uzwe besazenza amanyala lawo estabani hayi akutshwala kabi thina cela umele lapha esayidini ngikhulume nababukeli ngithola Mzansi bafethu nisibonele bafethu sikhulumile naye my brother no my sister file sibatholile kurafu bafethu ubafo uthi ukele ucrossile angena namaphepha aceda uzwenza udodongaka angayenzi le bafethu Rich Nation TV njengenjwayo lo le ndaba soyilahlela kuma social worker sibone ukuthi iceda kanjani incanyana ngeke lapha emakhaya bafethu tha